Namar ke jing tieng bat jing ma ka ba upling ba ke jing bam dan ki jaka penlang ya ki jabo jaban ki ba mi kum na ki restaurant ki resort homestay lambat ki wei ya ki bala ban pen kala thamai biang kham tam ki kinja balong plastic na kaliang ka Meghalaya State Pollution Control Board ha ka khandri trik ya yong arja arpan reo kala hiar sa sora ka wei ni ki jaka ba jur bha ki ban shangkai perthei bat penlong ya ki jing phliu jing mut bat ki clear nong san shar hima ki trai ba ai wai bat bo yeng basa restaurant bat kiwe pat ha conference hall ha office SDO Sora Civil Subdivision. Nalorki officer ka board balam khamat do Dr. G.H. Shermang member secretary lawani shimbenta ha gani jingalang ye philiu jingmut do pa manager lang majaw acting chief kahima Sora lembat kiwe ha ba krenchi kilar pathai khu bor Dr. G.H. Shermang ulong ba gajingwan cha Sora kalong ba ka board ka ang nuot bandan gajingetri lang bat kahima Sora ka balong ru shimbenta gajing pentray kam ne ka project Green and Clean Safe Sora Ula benra baka jingwan kinong jonga gai perthai sa suara ka jurbha Henry ki jaka lani ki tiar ban pin thamai biang ye ki bala pinan kam kim dan satya bar ka jing thmu ka long ban thawla ban pin thamai biang ye ki jabo ki ba mi na ki jaka bam ki homestay bat ki wei Nolor ka taw lo ong baka plastic hi ka de ka wei ka ba wan ra ka jing jabo bat kum taw lo ong baki kwa ban wan ra da ka technology ba thamai ka ba tep plasma pyrolysis ban te lakam ne ki plastic Kajing tipu bokong sa ni jang office jang ni kalau ni kuat panen trailang bat ke hima sopa. Kita shen kita ngene belon cik ni ke green, clean and safe sora. Nama hang ni ngi iba ke tourist inflow kalau syarhai hadu kata-kata. Dan rengim dan tadi gini ke facilities kumki landfill lagi ke jagaban recycle. Temata rengi pen yang ni sekemat orang hakilai senam senam anbu kerjanya tu sekai ba. Dan kata kata ngi man hiar sini dapat jing tu ba ngi de trailer man ki kan ba sini kena bangi la man juga kalat man bandra ye kini ki recycle facilities ki babon je ki hakabaya dai ban kini ki driveways pat menta kalami sini ki kategori pertama bagi om hapa ka Solid Waste Management Rules 2026 giving it special care. Kemudian kita cuma bawan ra ingin ban tackle ingin ini solid waste agar in the form of RRC, resource recycle facilities gitu. Nanta kebaang tapi pay ingin septic tank nama balai ke inflow ke tourist kawan ra. Definitely kawan ra ingin iki euro 100 ke jika proses kamu kan. Kebaang ada ngila buat bangunan ban set up ikun gini ki FSTP fikul sebaca fikul sewage treatment plant kabalai pada nama har repack ki plastik lu pun ka awareness workshop lagi ladan menta plastik hi dari away ni ki major contributor to pollution ni kuat mantra yang baik teknologi luar plasma pyrolysis ha ka jadi single use plastik ngila ban recycle ngila ban yo byproducts bagi dah jingsha keladan kau ke unit kebagi ladap ICT itu men proses itu begini itu. Terladang ngila pada ia pun ini dengan benda ini kami kan job aja. Terladang ngila pan bu ia kini facilities ini bilang kita job aja. Ngila pan ini baga sisa baga tourism apa asal kan sustainable tourism. Kalau respons mengenai iba kalau very positive respon nama pada ini bagi beri gesong iklami sini cetai kia simenta kili jingkili cross question lagi nagani bakajim pau bahasa bang bagi beri isim kia bai em kijingnya hi kalau ba ki om bakila ban control lagi beri lokal antara da beri wan siapa open sebuah kalau kam nama pada kijing terno kan ha bagi tradisional kita hai dan let's say bunja kila ban mi dan dari ki tourist bawa ni siapa kim ko bagi kalau kabar lagi kep itu anda kilaya untuk mungkin member divisional kiran ke persentuh musnah para macam teman ni ngila ai cuma dia kila dan kini kila pun boleh juga check it apa dah hakaba jisha सरकार जरा kan ada notify ya gini plastic policy on tourism bagi pada green deposit hakaba kinong pun ban siapa di bawah plastik dia ban deposit cispa kita Lada ki wanra yang itu plastik kalau kin yo yang refundable. Lada ki mla cuba wanra plastik kina dulu tu. Kepada kata kong tolong nila man control kan.
nama man pun tu kena tang pon ada pun kini pon ibru kontak ladap siu kiman ra ci apa dan kalau tu bisa benda kili ni tu jika berada tu kan ini program apa mengina hima seorang dasar ada satu ikut bah hima pengedan raja komiti idan negara tourism komiti idan negara tim negara train nam pada kesusahan kini kejengman yang kini ke program lakukan baik kalau Malaysia kejeng berku berkait jemut nak kapan hampir susu sedupi bentar jang Krishnong kita kan nemde tang hangbel jang ka hima nemde kuat bahkan ni kan rum kejeng tip kejeng satu abre kejeng khoi jeng subah kejeng pitli jang kipajwa ya kami mereka kadai bandung na du ta joki yang kisem yang Krishnong kita nang ba upajwa dan satu kini kejeng penbej nak kini ke meeting pemerintah kalong hi kejeng tu kalong ban hikai ban ai jengmut ibeu kenang ban joko ya ka koi subah nama kata kalong ke ba komsan berdan jengmut ba kalong jengmut koi ya baro apa ya opini program kata kala bendon no kadai be kata nama ubreu hi lagi jom Krishnong nale haga jakat bidan ihap pandai hikai no benang balik koi pat kadai kadai ke bentar ke bangsa ada bahkan rung nak suku raja itu nang ban dakila ni nak jadi sedang bandai cikgu sedang jadi wepat dan nak kinwan sekian hat kadai bandar ke suku nama ladau pej bai umpat suku kadai ke cikgu siapa pun long kadau mun penmi cikgu habis berkata subah ni ladang itu ke cikgu kle nak kamtaban kumno ban ra jadi koi subah sadong sokun jadi inang ke bendekat katakan nemlong kadau kan kalau kita tidak komunitas bat ngeju pelam ni kam demi ngeju khot kira basdong hakabangi in ya keren ya kene ka koi subah bat kadai ke program hijau himaro kabangi ju pelam ya kene ka batak nang ba ngin pensai kam ya kene ka jengmut jongi kumno panon ra ya ka koi subah bat dai kene bentar bangi sadon ke komiti apa kema bat gidan du di tim ikan hon ti bayang banitre dam rakheng ya kata kajing sodo neki rei mon sofa cũng volunteer nang taban pen pen suba ya ka memoriang khantam ki bentar kadon ki kinyalang jong ki babun ki bawan ki bayak ki bayang malah babun ki bayak bayang ki balum ki bawan naki keleng sadon pun patang saudara jangan, kaba ngikren nuduk mana, kerja kerja kabalawan telun dan bun terus, nama katakan bun kejeng kenjebok, in bun kenyut, in bun kejeng berat petang, nama kata ngidon kan kejeng gede kenapa nginla ban handle ni kan, nama kata tahu ngibu ikan ikro, tapi nongstri mansubha kehima, nama nginla panon lak kan, tapi kadai kebentar kapongsan himai. Belum mungkin Habatin pej bahagi kishap plus F ka plus F hakabam bangibam dunaki eki batai kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F hakajingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam khta i ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki balehi bana kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marbam modon ka sharp plus F menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya